Mwongeye kwirwa rero bakunzi ba F1 Rwanda, gahunda ikurikiyeho ni Grand Prix ya Saudi Arabia. Grand Prix ya Saudi Arabia ikaba ikinirwa muri stade iri ahantu bita Jeddah. Iyi Grand Prix niyo Grand Prix iri mu za vuba cyane, mu nshya cyane, kuko batangiye kuhakinira 2021. Aya mashusho arimo rero niyo ya Grand Prix yaho ya mbere yahabereye muri 2021. Ubu ni ubwa gatatu bagiyeyo, na 2022 bari baragiyeyo, ubu ni 2023 bagiye ubwa gatatu nyine. Ya mbere muri 2021 yari yatwawe na Lewis Hamilton mu isiganwa ritari ryoroshye. Yari yatangiye ari uwa mbere, ariko haje kubamo accident zigera muri 3 bongera batangira nk'uko mubibona uwo bita Max Verstappen niwe hano yari yamuzengereje bigera naho baza gukora baza kugongana, bagonganye inshuro ebyiri kugira ngo anayitware. Buriya muri Formula 1 iyo ugonze umuntu ari wo wiyenjeje bagukuraho amasegonda, akenshi ibihano byabo bikunze kuba ari amasegonda 5. Mu modoka ziruka gutya amasegonda 5 buriya aba ari menshi cyane, kuko amasegonda 5 buriya imodoka nk'ebyiri zihita ziguca, kuko ntabwo baba barushanwa ibintu byinshi. Usanga barushanwa isegonda rimwe n'igice, amasegonda 2. Iyo bagukase amasegonda 5 uhita usigara. Aha rero Max Verstappen ubundi nk'uko bisanzwe abantu bareba Grand Prix baramuzi, ni nacyo kinahuriyeho na Lewis Hamilton. Ni abashoferi mbese babyita guplayinga dati. We akora igishoboka cyose kugira ngo atsinde, nta mpajya agira abandi bakinnyi. Ubundi niba abona kukugonga biri butume we akomeza arakugonga. Niba abona ugiye kumusigamo ibihe birebire arakugonga, mwese mukava mu irushanwa aho kugira ngo umusige uze kumutsinda. Aha rero niko byagenze. Iyi Grand Prix ya Saudi Arabia haburaga Grand Prix ebyiri ngo basoze, baburaga imwe, kandi yari yaratangiye afitemo amanota menshi yarushije Hamilton agenda yakuramo. Ahangaha iyo Max aza gutwara iyi Grand Prix yari buhita atwara championship, kuko imbere hari hasigaye ntuzi imwe kandi amurusha amanota, yageraga muri 10 nangaye. Yayitwara rero byari buhite birenga 25, bityo Lewis Hamilton akaba atafa kwita mukurikira. Rero ikintu yakoze yaramubangamiye, aramubangamira. Hari nka hano muri kubona ukuntu yaragiye arangije ahita afata feri kugira ngo Lewis Hamilton ahita aza agongemo ave mu irushanwa. Gusa ntago imodoka ya Lewis Hamilton yangiritse cyane, barakomeza barakubana kugeza ku munota wa nyuma. Banarangije ubundi resi Max Verstappen ari uri imbere, ariko nyine bahita bamukata ayo masegonda 5 bayamukase ubwo ngubwo, kuko hagati we na Lewis Hamilton hari harimo amasegonda make cyane ari munsi ya 5. Ubwo rero baramukase, Lewis Hamilton ahita amuza imbere. Ubwo rero kuva icyo gihe nyine Grand Prix ya Saudi Arabia Grand Prix abantu bitega ikunda kuba nijoro, ibintu biba biryoheye amaso. Nuko uzayitega amaso. Ejo baratangira bakora practice ebyiri, kwa gatandatu bakore iyindi practice imwe, bahite bajya muri qualifying. Ku cyumweru saa 11 nibwo bazaba bamanuka mu kibuga. Abatazaba barimo barareba football ubwo ngubwo bazabirebe. Ari ibintu byiza cyane, ari ibintu bibereye ijisho. Izi modoka iyo zisiganwa ku matara nijoro biba biryoshye. Ubwo rero tuzamenya Red Bull yo na Max bigaragara yuko bamaze gukonfirma. Ahubwo tuzamenya niba Lewis Hamilton na Mercedes byibuze ari ikintu baba bari improvinze ku modoka yabo. Hagati aho ngaho Charles Leclerc we bamukubise ibihano, bahinduye moteri mo hagati, barayapgradinga. Biba bitemewe buriya muri sezo. Hari igihe batanga guhindura moteri ni nko kugura umukinnyi mushyashya hagati muri sezo, ntibibaho. Nabo rero ni nk'ibyo ngibyo, iyo uhinduye moteri hagati igihe cyagenwe cyo kwa upgradinga moteri kitari cyagera, barabahannye. Rero bamuhannye gutangira ari nyuma n'ibyo ngibyo muri